Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo pokazati kako skinuti i instalirati mod za Minecraft. Tu je s nama gost i to je YouTuber The Serbia Player. Pozdravljamo vas malo od Serbia Player i danas snimamo sa ovim likom, kako se zove, Akim MC. I pogrešio si oko nečega, rekao si gameplay, a trebao si tutorial. Sve. Ok, nije bitno, ajde. Odjavljujem se. Sada ostavit ću vam link za ovaj sajt. Zove se Skydez. Skydez. Uđete na ovo prvo. I tu su vam neki modovi bla bla bla. I ucate ako želite, na primjer, lupam. Ludski blok. Laki blok. Boli me dupe čak ako su velika slova. Uđemo ovdje. Sad idete, pažljivo me gledajte, idete dole. Ovo vas ne zanima. Kliknite download here exe. I izaći će vam ova kao pčelica, što je već. I pritisnite skip ad. Evo, to će vam ovdje izaći. Reklame, mrzim reklame. Čekate da učita. Kada vam je učitalo, uđite tu. Kliknite run. I ovako će vam nešto izaći. I pritisnite install mod. Umjesto yes, pritisnite no. I ovdje vam učitava polako. Evo piše da je mod instaliran. Lepo se zabavite sa modovima koje ćete skinuti preko ovog Skydeza. Ako vam se svidio klip, obavezno bacite like, share, komentar i subscribe. I vidimo se u sljedećem tutorialu ili klipu.